Sanibona bafowethu siyanibingelela today. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If kukuthi uyaqala ukuyibona le channel, ngicela ungiphushele subscription bell ukuze njalo udokotela mayekhipha ivideo nibone nje ngalo ibutton elibomvu selikhuphuka njengesitimela sabanzi ukusho ukuthi cha sokunjalo udokotela usekhiphile. Njengamanje ngize ngonyameni esigodlweni ka Dr. Mzizi umina ke Sipoko TV mhlawumbe ngibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina. Bafowethu before ngingene kwesihloko ngidedela nodokotela akhulume. Ngicela bafethu ukunikhumbuza ukuthi le number ya 073 ya Dr. Mzizi ihackiwe. Ne WhatsApp yakhe ihackiwe bafethu ngiyacela ningakhomenti ningathumela imali kuleyo number ningayifoneli manifuna ukukhuluma naye udokotela nizokwenza i-video call ukuze senze sure ukuthi akulimali muntu. Ngizodedela udokotela abingelela abalandeli bakhe ababuka le channel njengamanje. Sawubona Dr. Mzizi. Siyabingelela ababukeli be Dr. Mzizi TV emakhaya. Ngabe unjani dokotela wami? Siyaphila khehla kunjani kuwe? Siyaphila amkhulu. Ngisacela nje mkhulu seke sibakhumbuze abantu ngodaba abazama ukusiqhelaza ngala abantu udaba lokuhackwa inamba yethu mkhulu ukuthi sicela bangayithinti, sicela bangayifoneli, sicela bangafaki imali kuyo. Yebo khehla lami inamba nje basasibikile phambilini le number 0735835348 yahackwa. Wasasibaxwayisile ababukeli emakhaya phambilini ukuthi makhona abafuna ukukhuluma lesigodlweni bangabe basashayela kuleyo number. Leyo number zayithatha izigebengu lezi zakwenza ukuhlakanipha kwazo. Manje sihambe sifakisa abantu imali. Abantu abangabe sayishayela leyo number le. Inamba ayikhona yile entsha. Nayo futhi kumele baqaphele thina sikhulumi ngemali kakhulu la ekhaya. Indaba emali nje asikhulumi kakhulu. Manje abantu kubuhlungu akhona sebelimele. Asebedliwe izona lezigebengu zabafuna imali zabafakisa imali. Lokho nje asamsana nako khehla thina bayazi abantu esisebenzisene nabo phambilini lesigodlweni ukuthi indaba zemali asikhulumi kakhulu. Masize la sizokhuluma la kuona umsakazo lo sisuke sizokhuluma ngenduku entshe esuke sigayile noma sizokhuluma ngenduku esuke sijubalele sayoyifuna. Mhlambe sakwezinye inkunzi ezingaphezulu kwethu sequmngcele safike sawolanda lokho noma safike sakugaya nazo lozo nkunzi lezo. Into enjalo khehla la. So bafowethu ke nangokomkhulu uyasho ukuthi leyo number ithathiwe. Siyacela ukuthi ngisho nale number esizoyikhipha siyacela ukuthi akho mali esizokhuluma ngayo kuzokhulunywa nje ukuthi nizohlangana esigodlweni akho mali udokotela azobe ecela ocingweni. Ngisho kuyona le number esizobe siyikhipha entsha bafowethu. Mkhulu wami namhlanje kunesihloko esisha engifuna sikhulume ngaso mkhulu njengoba uyindoda edumile ngeyiphakamo. Namhlanje kunesiphakamo esisha mkhulu wami nami ngingasazi noma ngiqala ngqa ukusizwa isiphakamo sesithebe senyama ebomvu. Isiphakamo sesithebe enyama ebomvu. Isithebe into enjani lemkhulu? Isebenza kanjani yini lesiphakamo lesi sesithebe senyama ebomvu mkhulu wami? Ngicela ungichazela kabanzi ngaso. Yebo khehla la. Yebo khehla kulesiphakamo khehla lami esisha esinaso la. Le nto khehla lami inika wena i-direction ukuthi usebenza kanjani. Wena usuke wazi ukuthi ufuna lento isebenze ikunika amandla ekutheni uyini obhizi ngayo. Lento iphakama ngenyama yenkomo ebomvu khehla. Mhlambe iba njani le nyama mkhulu? Ngabe mhlambe ngingathatha noma yipi inyama ebomvu noma ikhethelekiwe futhi neya ikhethelekile khehla lami le nyama oyithengayo ebomvu. Phekube inyama emixile eba nebomvu namanoni le nyama le khehla. Kodwa moyithenga lapha ebush ayifaka usawoti ayifaka uspice. Ayifakwa spice makuthiwa uzothatha lesigaba lesikhehla. Ufika nawo le nyama khehla sihambe sisuke lesigodlweni senze sihlanganisa induku lezi soyihlanganisa sifike lapha emfuleni sizenze izinto ezihlukahlukene la uqala khona sibuye sesiyabuya ke sizeduze komfula. Sesibeka amatshe abo 4 sibeke lo cingo lolo. Sibasa umlilo uyosiwe le nyama le eduze kwa umfula. Kunenye izinduku esifaka kulophi sibale nyama idliwe nayo khulunywe la kube nokukhulunywa okukhulunywayo la khehla. Manje njengoba usuke sengiyosa mkhulu nami engizothatha lesi sigaba ngisuke
ngiyidla nami usukuyidla khehla lami nawe lenyama khehla umbethe indwangu emhlophe nje ubona nje lesifake lejazi leli lejazi lihambisana naso lesigaba lesi khehla lami lenyama idliwa ingenasawoti manidla nidla nje kwasabu njoba usukuyintshontsha hayi ukuthi uyanikwa thatha nje uhlephule lo piece phosela omunye naye ayithathe yebo khehla lami enye yayo isale lemlilweni ishiba amalahle sesifaka lemanzini ihamba nomfula sekukhulunywa lokukhulunywa ke nalokhamba lolu selichithwa la emanzini usuyafunga ke lesifungo kusukusho ukuthi hayi uzokwenza isifungo namhlanje ukuthi lo mfula njengoba ugijima ubusuku nemini nento zakho azikhanye ubusuku nemini zingame lokuthi nokuthi engikwenzayo akuphakame kube phakama kugcwala umhlaba wonke kwenzeke sengiyalinganisa kodwa wena usuke wazi ukuthi wena yini obhizi ngayo yebo khehla lami ngezwe mkhulu lento ethanda ukujula makuthiwa mkhulu siyangena siyabalandisa abantu lesi siphakamo sifanele abantu abakanjani mkhulu makuthiwa mhlambe kukhona abantu sebafanele ngabe osomathenda osomabhizinisi abantu abaphantayo sifanele obani mkhulu lesiphakamo khehla lami lesiphakamo njengoba ngisho ukuthi siphakamisa le ukwenza njengoba ubala nawe lezigaba ozenzayo zonke igaba ziyangena kusona ukuthi wena yini ofuna iphakame iniko wena idirection ngalolu khambo lihambisana nayo yebo mkhulu nalenduku lefakwa kuyona lenyama ngoba uyithathele isigaba khehla njalo ngolesihlanu kodwa ungazishuzela thina sike sithi ulesihlanu ungayishuzela olakho usuku uziqokele olakho usuku ukuthi ngosuku oluthize ngizokosela lenyama idliwe ingenasawoti moya osale lenyama phakathi kwekhaya lakho uphakamisa wona lo moya esuke siufake kuwena yebo mase ngisithathile lesigaba ngiwasa njalo ngolesihlanu usanjalo ngolesihlanu awuyigqoki futhi akuvumeleki ukuthi ugqoke mawugqoka into ingabukhona umbala omhlophe emzimbeni wakho mangiyosa lenyama mkhulu ngivungelwe ukubiza umphakathi noma kumele kudle labantu abasegcekeni lasekhaya kuphela khehla lami lokho sikhuluma uma ufika lesigodlweni ngeke sikhulume konke yebo manje mkhulu njengoba uthi mina lenyama kumele ingabi nawe usawoti ngabe mkhulu angaze ngivungeleke nokubuza ngabe mkhulu kunesizathu yini kunesizathu khehla lami yebo mkhulu ngoba le nto siphaka khona imfihlo yalapha emanzini esiphakamisa ngayo kunezinye impande zomfula lapha kule nto khehla yebo ezisilumbanisa nesidalwa sikuwena yes le nto le idlozi ayiliphathi idlozi kakhulu idlozi ayihlangani nalo kakhulu khehla le nto isuke ibhekene nawe nesidalwa esiphila kuwena nedlozi asilimemezi ngoba vele mkhulu uke wasifundisa khona ukuthi idlozi singalimemeza ngeke sigxile ngobani kodwa washo ukuthi asike sigxile kakhulu kwisithunga isidalwa khehla sihamba nawe yes so uthi lento ayixhumani nedlozi inhlobo ayixhumani nedlozi ngoba idlozi khehla liza nemthwalo ifika iklashe lento yes kunjalo khehla lami mkhulu mangiyithatha lento ngabe hayinabungozi mkhulu hayinabo ubungozi khehla lami wena ongabe uphula umthetho njengayo lenyama nje wasithi ayingafakwa sawoti kufika omunye nje ukuthi ungamema umakhelwane ajikele ekhoneni mhlawumbe uhamba emoto ayocobhoza kusawoti wakhe seyanuka iklashi kuwena ingakho ke kade ngithi angifuni ukukhuluma kakhulu kuloko ukuthi uthi bangamenywa nabantu idliwe ingenasawoti ugcina senijwayele yebo lenyama ngoba nithenga inyama eningi ngokuthenga enye ya 500 kwanuka nje ngoba lo moya lo uphila kuwe fowizwe lento uthi yinuka uthi hayi njalo ke ngabe mkhulu mhlambe lento ayicishe incike ngasesithwaleni kwisithwalo khehla lami isiphakamo lento nje singayifanisa nezizwe into yomoya njengokuthwasa lekhehla ngoba kunokhamba khehla besingafuni kodwa ukukhuluma kakhulu kunokhamba ofika uludle ekhaya mesuthathe lesigaba kunomuntu ofikayo kuwena uphupha ulapha emfuleni kwesinye isikhathi kuyashiyana amunye athi ubone kufika amashayina kubo omunye bashinda ezihlukahlukene yes mkhulu amunye athi ubone izinto engeke sayichaza kodwa ezingenamngozi iumoya njengokuthwasa lento masiyibuka kodwa yona izizwe lesi izizwe kodwa elihlambulukile umoya oyizizwe ngoba phela izizwe ziyakwazi
ukulwa ziphinde zikwazi futhi nokudonsa zikwazi nokugada futhi kuyangazi uzigayile ukuthi uyigayi kanjani wazinika yini kunjalo ke into ewumoya ophila kuwena ofulandele lo mthetho wawo yes kuze ube indoda kwazi ukuthi zikunike lento oyifunayo shuthi mkhulu uthi kumina lesi sinqumo mkhulu akusona isinqumo nje ongavela uvuka ekseni usithathe isinqumo ekumele usicabange manje sikhuluma ngesiphakama sesithebe senyama ebomvu kunjalo khehla lami yes mkhulu kunjalo khehla mhlawumbe mkhulu ngaba akukho yini okunye mkhulu ngoba phela izinyanga zisitshela konke mase zisinika lezi iphakama ngoba mhlawumbe kukhona yini okunye mkhulu esimele sikwazi ngaso lesi siphakamo sesithebe senyama ebomvu mkhulu hayi akukho khehla lami okunye okuyimfihlo wena ukulandela lemithetho le esike sabiqapho noma singeke siqede konke okunye mkhulu sesiyoqedwa esigodlweni kunjalo khehla lami ngizolanda lesigaba mkhulu kunjalo khehla mkhulu wami before sesivala mkhulu njengoba silesimo abantu bangakuthola kuyiphi nabo ngoba phela mkhulu angeke siyeke ukusebenza ngenxa yabantu abafuna ukusicekela phansi imisebenzi yethu abantu bangasithola kuyiphi namba mkhulu yebo khehla lami hayi bazayibona inamba nje izoyibona izovela le screen bebe ngakholwa abantu ukuthi bangashaya ne video call yes mkhulu bazasibona sikhuluma nabo ukubamba mkhulu ukuthi uwena mkhulu asikhulumi ngemali angashaya i-video call yebo mkhulu siyabonga mkhulu wami bafowethu thank you again for ukubuka le channel ngiyacela ke ni subscribe ni comment nisho ukuthi udokotela nifuna akhulume ngani ngoba le channel akuyona eyakhe kuphela kodwa bafowethu eyena futhi umina ke Sibokothe TV mhla ngibona ngamehla bosuku lwakho lokugcina ngiyaphinda futhi ngiyasho inamba ethi 073 ihekhiwe bafowethu ngiyacela ningafaki imali uDr Mziza akayicela imali akakufakisa imali kaShoprite akakufakisa futhi imali na Capitec siyabonga bafowethu please do subscribe Chokoza khehla la